Slide. Hello bayar tabuk ngong nugin nunai GoPro Hero 7 unboxing kelaimani loro bill angka 25,500 unbox angka Flipkart ni nugin nunai maidi mo poila no khulok ja khaiban tak pesa khulok phungnai nang no tam tam man ho tong charger data cable among kha car mount among kha helmet mount among kha GoPro ni sticker GoPro ni sticker man bai go thepanai thank you thepanai ma helmet kaisa amo ka manual amo rong saba sik pori yo porna nai among kha warranty card 1 year ni ada tam gan sido GoPro ni bai ke khulona nang bai ke thepana nang abo orom nai mano among kha jaga ni aro nang sakak sika agio yang ti on khlai yang ke on recording khai pano sound phai galak amo mon badan yang ti on khana nango oba ang puilen set khai pai kya tak te sa hai pan phungnai nangno tei joto no sound no video test phungnai sound quality phungnai nogo manai na ro naising tongli hambai joto no ani channel ni bisingti abo tong setting omo eko tabok ang obong ningke bo obong thanai GoPro turn off eko takte sakang kai on ning jaga on nai GoPro turn on eko on ka boko bai sai bo off khai mano start khai mano joton khai mano abo 10 meter te bisingo dawi mano te bisingo waterproof joton no hambai joton mano phunong nai nang na video quality nai tong ni nasingi